Oguaa akotojujurba. Edina botwe kwa sankoma katakranka. No mabu obu no mansano eti. Ebusuafo muzinchia kase na muzififimfin mantom. Ena mazero bro. Yezin samapa ni titire nyida yeba fa hena manzi na okotwi kobra man. A oye hankasa Mfantse hena manzi na hena membre nyina. Hwe Nyanis Tv ate ni nyinara yebomba wonya za honso ochine bi hone nsabotodo ena ochire hena manzi na hena membre yezru kwanyimare de eba fimfin mantom ha bia nsrehwe apapa wo Ghana ha nyinara aha na owo de Cape Coast Castle Fort Williams Fort Amsterdam ena mokaka hu nyinara obenezibana de yenchire yankasa ye Oguaa ye Mfantse fo ye fimfin mantom fo hena afaza tekuobo dukubo hena yefro hena manzi hena mambre hena iziba hena agro bebre za inyim ana inyim for fimfin mantom hu nyina ya bone bede bronyi bese ya packaging ya mane label fimfin mantom ye wazoye se hwe Cape Coast Castle ehwe Kakum National Park ehwe Fort Amsterdam ehwe Fort Williams ina mokaka ho a Fosu Lagoon ni nyina oyensrehwe bia ebotuma abohwe na ajiwonwa na se obanda nzama yedisiesie hen ho a onu di chimkra epede nchirumban yeje ho na chiriye paza hwe Nyanis TV yeza bokosam mokotwi kobro nyina yeze bosom wo kwanstron kodo. Subscribe to Nyanis TV for more.